Саламатсыздарбы, урматтуу биздин мекендештер, биздин каналдын подписчиктери? Амансыздарбы? Бүгүн 2019-жылдын 21-январы биз Өзгөн мал базарынан сиздерге салам айтабыз. Өзгөн мал базарында жылкылардын, аттардын, кулун, кунандардын баалары кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр, акырына чейин көрүңүздөр. Бүгүн Өзгөндө базар кандай болду? Өзүңүздөр көрүп тургандай, базар өтө чыла экен бүгүн. Ошондой болсо дагы түз болуп жаткан бааларды билип беришке сиздерге аракет кылабыз. Бул мына караңыздарчы, өзү эле турат. Жоош ат сатылат экен, өтө жоон. Баасы 100 000 сом экен. Канчасы экен бул? 3 асыят экен. Улагы эмнеси бар эми мунун? Улагы бар экен. Ишке, айгырга, үйүргө. Үйүрдүн аты экен. Улагы бар экен. Телефон номериңизди айтып койсоңуз, эгерде кызыккандар болсо чалышат. 0779 менен 0911 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Кашкат экен. Мына көрүп турасыздар. Жоон чоң ат. Бул атта сатылат экен. Баасы, жашыны толук маалымат алып берели. Канча жашар бул? Жашы канча жаш? Жашы 6 жаш. 6 жаш экен. Баасы 120 000 сом. Улагы, үйрү эмнеси бар эми мунун? Экөөнө тең гарантиясы бар экен. Телефон номериңизди айтып койгондо чалышат, кызыккандар болсо. 0779 менен 92 94 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Эгерде үйүргө, улакка ат издеген болсоңуздар. Секин. Бул тор аттагы сатылат экен. Баасы 90 000 сом экен. Эмнеге жүрөт эми? Иши улагы эмнеси бар? Улагы бар. Улагы бар экен. YouTube'da чыгарылды. Жашы 4 асыят экен. 90 000 сом. Улагы бар. Улагы бар деди. Кара ат болсо жаңасы экен. Баасы 100 000 сом деп атыптыр. Бул ат болсо 2 асыят экен. Баасы 100 000 сом дешип атыптыр. Икасы жоон чоң ат экен. Улагы эмнеси бар эми мунун? Үйүрү, улагы баары гарантия экен. Телефон номериңизди айтып койсоңуз таксыр. 0779 менен 13 84 26 27 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Эгерде үйүргө, улакка ушундай ат издеп аткан болсоңуздар. Эгерде сатып алгандан жакпаса, кайрап келип берсеңиздер дагы болот экен. Гарантия экен да. Кайсы жердин аты? Карагулжанын аты экен. Гарантиясы менен. Бул атты да көрсөтүп берели. Бул жаш канча дейм мунун? Жаңасы экен. Күндө бир мал ырдай. Абетте ырдай. Пулуну канча деп атасыз баасыны? Баасы 50 000 сом экен. Кеми бар экен. 50 000 сом кеми бар. Бул жорго экен. Жорго издегендер үчүн. Telefon nomurda aytmayla koyun. Telefon bilgi var var. Belakı bilgi.
Bu qara olsa 45 ming so'm ekan. Bu jashi-chi jashi, qaraning jashimi? Jashi pishdi ekan qaraning. 45 ming so'm. Bu ko'k bo'lsa jangasi ekan. 55 ming so'm ekan. Qanchaga sotmadingiz ham shu ko'gini? 51 ming so'mga berib atam deydi. Ama sen jakşal parası zaten. Şunu hemen davet isteydi. Bulatdı, buna alıp çıkıp etişutat. Görüp durasızlar, bazardan çıkıp barajatat. 70 ming so'mga alıp çıkıp etti şunu. Ha, yaşını tahtaya almadık. Qanchadan bo'ldi bular? Bular 40 ming so'mdan 50 ming so'mga cheyin alıp çıkıp etti bulatlarni da. 30'ga? Baytal mı? Can açma o ne? Birdi tuğan baytal eken. Ne cı dep жазып koyganız? Özüm atını yazıp koyalım, Cafar'da. Japar dep. 30'a verem aldım. Qaysı yerden alып geldiniz hem bunu? Nokattan geldim, Nokattan. Yapar ağa, bunu alalım koy. Ben bunu 30'a satsam bunu alalım hazır. Bunu alas bu gayra. Bunu 55 gemi vardı atas. Tabii 50 mi? Yok. Jaşı-chi jaşı. Yaşıcı pıştı. Pıştı eken. Kuşaktan bulasın mı? Ya kuşaktan bulalım. Rusya'dakilara salam aytam. Жақсы olumla iştegiler. Bizler biliyoruz buna. Biz de Kırgızistan'da salam aytamız. Ben özüm Talas'tan bulalım. Bütün Kırgızistan'a salam aytamın. Öz gönderirim. Talas'tan gel bulacak geles batayın. Atayın Talas'tan geldim. Karabura Bakıyan degen ayırlar. Hazır nokattan alып geldin de attınız ele bunu. Salam. Tanımaganlarga dagı salam. Rusya'da жүрген балдарга salam aytam. Tinch bolg'ular, iştegiler ilgari olsun. Davay. Bana işin ilgili koydum. Satsın mı? Az daha malades. Yok, satelit. Vermeyeyim mi? Bu жаңа сыят екен бұл болса. Hem baсын қаншада отаса bunun? 80 bin. Bası 80 ming. Bu karamatları çi bunun? Ulağı, işi degендей. Ulağı var. Ulağı var eken. Ulağı var. Canır gönçük. Жаңы үргөнчүк, жаңасы екен. Кичине улактарга чыгарып атсыздан да үйрөт. Жакшы ат экен. Өспүрүм экен да бул дагы. Кашка атты да көрсөтүп коелу. Эмне иштин аты бул? Бар жогу бар дейт. Универсал ат экен. İşke bağısı 75 ming so'm. Jaşı qanchada? 3 ası ekan jaş. Ulatda satılat ekan. Jaşı qancha jashar? 3 azı, 3 azı. 3 ası. Bağısıçı? 67 de olmaz. 67 qancha mingga keldi emi bozor? Qanchaga ko'tarib o'tadi? 64 64 ga ko'tardi. ga ko'tardi. 67 ming deyaptir. 64 ming so'mga sotilyapti. Bu ne karamati var emi? Bu ulak kokbörü. Ko'kböri? Ko'kböriga deydi. Ulak 5 5 ga. Bu atты da ko'rsatib qo'yli, yaxshilab. Mana qaqayib turadi. Jashi qancha jashar ham bunun? Жаңасы ekan. Uloqqa uyratdingizmi? Kirib o'tadi bu. Uloqqa kiradi ekan. Бағасы qancha dedingiz ham? Бағасы 120 ming so'm deyapti. Ortidan da olib ko'rsatib qo'ying. Telefon nomeringizni ayting ham. 0778 08 45 90 nomerine çalıp toluq kenen malumat alsanızlar bulut. Attın özünün esiminden. Жаңасы жақшы at eken. Бұл бе алыныптыр базарда, Өзгөн базарында. Қанша дедіңер? 70 ming so'mga alыныптыр бұл. Qanchani tuğan be eken? Boz be eken. Boz be eken. Qara at alыныптır. 54.500 so'mga alыныptır.
Bu Kaşkağıt satılıptır. Mına жаңы иелері алып атат. 55 000 сомға алдық дейді. Мына eski yerlerini çeçip alıp atат. Qancha жашар эми? 3 asiyat ekan. Böyle satalım Қазақстанға. Bu Қазақстанға кетіп аттар. Қазақстанға кете тұрған аты екен. Бордоқы аттар екен бұл. Ушу қараны алыштыр. Çarbатlar. Çarbаттары. Қанша қалды ушул? 60 oldu. 60 000 сом қалыптыр. Қайсы жаққа алып кетті? Саласқа? Bişkek'e. Бишкекке кетіп аттыр. Қазақстанға алып кетесіздер дальше. Najı tassa Қазақстан hem baka Bişkek'ten. Ha, Бишкек. Қазақстан yok. Бұнысын қанша қалдыңыздар? Бұл да Çarbаты. Үйірге дейді. 64 000 сом қалыныптыр бұл. 64 oldu. Бордоқы бағыла тұрған ат екен. Алыныптыр бұл. Қанша деділі бұның басын? 60 000 сом қалыптыр бұны. Өзге мал базарында. Бұна мінтеп. Gündüz balçığına karavay, çağızına karavay. Kaçan pazar komlar asfalt kılasın gibi. Uylar jaktı asfalt koyup jırtı jaktı karavay. Бұна өзге мал базарынан қанша ат алдыңыздар әм бүгін? Жалпысынан. 9 ат алышыптыр бұна. Бишкекті көздөй сапар тартат екенсіздер бұдай бірісі. Hadi şimdi iyilik oldu. Бұл минут тұрған атты да алышыптыр. Бұл дәлі Бишкекке кетіп аттыр. 58 000 сом алышыптыр. Жашы қанша екен бұның? 4 асият екен. 58 000 сом. Бұлар үшінтеп, көп аттарды алып кетіп, Бишкек шағына алып кетіп, сатышат екен. Бұл ақжал аттағы сатылат екен. 130 000 сомды аттыр. Улағы, іші, бардығы гарантиясы бар екен. Жашы қанша да? 5 асият екен. Жазға 5 аси дейді. Жалат. Бұл өзген базарына бүгін мындай төдағы шығыптыр. Сатуға. Бағасы 60 000 сомда ешіп аттыр бұл төөнің бағасын. Sizlerden mi? Yok. Erkek. Erkek de öken. Yaşını bile olgan жоқ biz. Iyisi жоқтығына байланышты. Bu atlar Bişkekti көздөй сапар тартышты. Бұлардағы бүтін сатып алынған Бишкек, Қазақстанды көздөй кетіп аттар екен. Қара құнан сатылады екен. Бағасы 60 000 сомда ешіп аттыр. Салыштырып көріңіздер құнаны іздегендер. Башқа базарларға салыштырыңыздар. Өзген базарында балалар үшіндай олтат бүгін. Бұларда көрсетіп қойын, еркек та бұлар, Biri urgaçı, narkız tay. Наркын сұрғачы бұ. Бағасы қанша мұна беркі тұрған? Bunuku 48 bin kamı var. 48 000 kamı var екен. Arkalarından parça. Жашы қанша дедіңіз? O urgaç kança tutasın urgaçın. Еркек. Bu urgaçısınдағы. Бұнысы ургач екен екіншісі, қызыл ноқтадағы. Анын басы